Good morning, everyone. Talofa tatou e kalesia le nei tae au, le sunga le whawhiangainga ma le whaletua, sunga ia oa o ma whaletua, ia mai se foi o tatou ainga o ma whai ona whaatasi mai le nei tae au fo. Welcome, South Carolina family, to our church this morning, Second Samoan Church. We welcome you. Every time you visit us, we're happy to see you. Talofa te foi ai lātou o lo mata mai lunga o pinga ta whailangi, I le tātou Facebook Live, ai mai se foi le tātou YouTube channel. Thank you for visiting us. If you like our service this morning, give us a thumbs up. All right, and yes. So o le asa lo na wha le nei o le etiveni. O le vai tau o le whaatalitali, sauniuni, ia ma le salamo. O le taimi se I tātou wawae te isi mai lava I le pisi ma le vevesi o mea e maasani ai tātou. Ai se I whaawhi le e mo o tātou loto, ma tau lai le tātou wa ai I le fola folanga o le awhio mai o le Mesia. So this morning we see on our table there in the middle, it has all 4 candles, which are 4 symbols of the Advent. So the first candle is the candle of hope, prophecy candle, which represents hope and the prophecies of the coming Messiah. The second candle is peace, Bethlehem candle, symbolizes peace, representing the journey to Bethlehem. The third candle is joy, shepherd's candle, which represents the joy of the shepherds and the coming birth of the Christ. And this morning is the 4th candle, which represents love. The angel's candle signifies the love of God and the angel's message of Christ's birth. O le upu taulai le nā mo I tātou I le nei tae au. O le alofa, love. Is the ultimate God's gift of sending his son, Jesus, to be with us, Emmanuel. It's about God's unconditionally sacrificial love, agape, taking flesh, inviting us to prepare our hearts to receive this love by becoming more loving, forgiving, and generous to others, letting his light fill our weaknesses as Christmas nears. In other words, today is the final push to prepare for Jesus by focusing in God's amazing love for us, which calls us to share that same deep, active love with the world before Christmas. The book of John 1, chapter 4, verses 7 to 8 says, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love, not know God, because God is love." Thank you. Yemanuel tatou sauninga le nei tae au. Singing o'er the plains and the mountains.
tapo inga i le tua. Whapelava o nā lofa mai o le tua i le lalolani. Ua ia au mai ailo nā tali e tu tasi. Ina ia le whano se tasi e whatuatua i a te ia. A ia maua e ia le ola e whawavau. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Ola tātou tatalo, let us pray. Ua tā la pui pui o lo malu pa ia i le nei tai ao. Ulu fale lo nuu lau e kalesia mai mātou mai la mātou tāpo inga whaitele. O se taulanga e ilama po nā pe a whai e le awa i mailo wa nganga pa ia. Me leo mātou whatangisia ai, le whatasi mai o lo wa nganga pa ia i le sauninga a whaia nei. Mātou te whai ai le nganga malmi ngao e te tawai. We're here to worship, O Lord. We can't do that work without your blessing. So we ask that your Spirit come alongside us, encourage our souls, our hearts, as we give you the honor and praise. Amen. Ala tātou o mata le nei, sounding el pese te ina i tātou il special choir, Iesu mātou te whaaftai. Inua tuma wa ile po
malama e ai le la. Sumau le ao se ai a le po. Sumau la pule ua malo. Ia tupulava talau no malo nei ia salalau. Ia e a fio malo malo. Inua tumau ai le po. Ia tafiai le pongisa. Ia malama e ai le la. Ia e a fio malo malo. Inua tumau ai le po. Ia tafiai le pongisa. Ia malama e ai le la. Tu fatasi o tātou loto manganga. Lau te ita ina i tātou le tātou te talo tele. Tātou ifo ma te talo i le tua. Let us pray. Le tua silsili e se. O le tama e tumu i le lofa ma le lofa muti muti vale lava lau fio. Na i whai ele langi ma le langi ma mea uma o iai. Na e whaia fo i le tangata i o na winga mo na lanu e ese ese i lau lava whatusa pa ia. Sa pe o se misterio la o fio a o ta avao le tangata. Sa ta pua i fo i lea tua ma lea tua ma lea tua. O me utu iai o na langona mangase i ailo na wha moe moe o na manatu lea o ia. O lea tua le nā mo ia. Ua whai mai tu pulanga o tangata. Na i ulava ina e whaali tino i lo walo o Yesu Kiriso. Le tulanga e o ngatasi ai, le tua ma le tangata. Na i ite ai i matou na moli mawina lona soifua i nei. Po le ale mea e tino i ai se tua e whaali mai i se awala matou te maua i na ai o ia. O na le avea lo lea o se misterio ne nefu na matou mate i ai. A o manino nei le whaalinga ina ua e whaali mai lo walo o Yesu Kiriso. O le tangata e peo i matou na whanau i lo na tina. Na tupu wa e fo i oia i lo na nuu e peo na matou tupu wa e ai. Ngana oia e na ngana armaika wa olo na tofile na watu e o na matua mo na tua a. E peifo i lava o na mātou ngana i le ngana Samoa, a wā o le ngana le nei na mātou whana nau mai ai. Ana i te lava tangata o lo lātou tupulanga e pei ese lava le nei tamai titi. Ina was fudasi o na tausanga sa leiloa i le paseka i Jerusalema. Ina wa ave o na matua na manatu lava i la ua sola le tama ma ua leiloa. Whamaila na upu e mana tuaina pe mātua uma. E al me walua sa ilia i hatea ulu te le iloa e te tau o na o iai le fale o lo utama. Tupulanga tala vau fo i a mātou mafau fau. I le whawina o mātou tupulanga tala vau. O na mātou fia whaalongo lava lea o whaapea mai i lātou i upo le li. O te fia nofo i le fale o lo utama.
Ian tupu e o ie lo lātou ainga. Pe whalawa na mātou tupu e o mātou fo I ainga. Ana ia ale teimi na wala a wina whapitoa ai o ia. Ina wa whaia e ia le whaailonga mua e le whaaipoiponga I kana I Galileia. Sa ta pena lo na tina mana I loa e ia le tofi o ila ua mai le tua. Ia whamai ala na tala e le I o utaimi. Ina o lava I taimi whaatulanga ina wa atoa ai. Taimi ona whaialole e ia le whaailonga. O le oto mai o se mea mai se mea e le o iai se mea. O le whaatupo o se wawenga e whaafiafia ina e loto manunua. O le tuuawa noa ia I latou o lo polonga I le angasala. Na mata ia ina o na manino le whaali mai o la wofio I le tangata. Ua o mai lava I le nei tula. Na mātou sa ili isi a tua ese o na e leo te tele mai I latou I isi taimi. A te mi umalava mātou te nofo ai le tapo inga I la wofio. Fa solo mātou manatu ma toe mafaufau I whaalinga o lo walofa. O na ia I mātou leo le nei mautinoa. O e lava o le atua e te tau na tapo ia. Le ise isi atua e sili malawo fio. O lo walo fo I Yesu Keriso. O le matati ale na e fia ausia umai I mātou a mātou wola I nei. O le ofo I nātou I mātou lava e whaima au auna I lawo fio malo finangalo. O le mātou wola le whaapelepele I o mātou wola. Au sa atu o mātou wola mataimi mataleni I lawo fio. Malo mātou tatalo se I e whaonga ina o mātou tangata whatawaa. O le mewhana o mātou poto ai le nei tae ao e pe o la mātou masani. I la matanga o lewa yaso ma lewa yaso. Mātou te o mai e sula ina lo walofa. Whaafetai alo wanga lelei. Whaane e atu I lo pa ia ma lo mamalu. Awa o le mea le nae aon tau o na mātou whaia. O le mātou tatalo I e whaongaina vaenga o le nei sauninga. Se I o lava I teimi e whai uina ai le nei tapo inga. E manino ai la mātou va ai I a te oe. Wa a manino la mātou va ai I a te oe o na aungo fia leo o mātou tangata aunga vale. A manino na mātou malamalama I lo walofa le whatua o ia, lo walofa tu noa. O na whaingo fia fo I leo na mātou walo lofa. I le ngata I o mātou teito lua, whanau ma au ainga. Au le a whaingo fie fo I na mātou walo lofa I e o lo oita mai I ai mātou. Whamaila walau o fio e leise o lofa e sili le nei. O le ofo ina atu e le tangata o lona ola mo ana wo. O le mātou tatalo I a mātou ausia uma. Le nāla asanga. I mawhaia I mātou o na ofo ina atu o I mātou lava. Le matau langa e pa ia ma malie e lau whaafafonga. Whaaftaile le ia o nol nei e kālesia o mātou watiae. O vea ma ainga mātou tena nofo ai. O mātou tatalo ia o a o mai pēa ia I mātou. O I mātou I le nei au lotu, o na o se vaenga I titi lava o le kālesia tele. Ua uma o na tongi o laina ke riso. Whaaftai mola ua whainga aruenga I nei. Te akono, a oao, whaletua, tausi. Ofo ina atu ro lātou soifua, mora ngā ruenga a lau o fio I le nei au lotu. Ia maua ro lātou malosi. Ia maua o lātou manatu. Whaatufungaina fo I lātou I whaatufunganga ese ese. E ipu ma va ailo fina ngalo I le menei. O mātou tatalo le li iene e ieilau whamanuianga. I kālesia Samoa o lo atia e te tono le nei atu nuu. O te whea tau ave mai I mātou I nei.
Iei lava lo mātou manatu so se mea mātou te o iai. Te whina ngalo lava ia mātou fausia ni mila mo la wofio. Le mātou te talo e whaongaina fo ile nei au lotu. E whaima vai eli. E utu vaiva iai lau e kalesia whatutua. E meise i lātou o lo mātou ngana whatasi ile nei ngana. Mātou manatua ile nei tai ao. I lātou o lo o whiangai ma whanua noanga. O no mafutanga o le petia o no leoti. O no whalewe lave te tupu whafose i o mātou ainga. O mātou te talo whamaise o awa lofa ia i lātou. I o atu le mana whamalolo ma le whamawhanwhananga alo wanganga pa ia. Te wala atu i ngā luenga le au whai ngā luenga. Ia e meise lau e ka le sia. Whanofo file muina aile vesi o tangata. Au se o onga fo i mo i mātou. O le oti o le manuia leo le tangata whatuatua i a te oe. Mātou mantua fo i le tō te leo i lātou o lo whapolongaina e le angasala. Leo la masalo salo. Le mautonu. O le ngalo ia i lātou o la uofio. O mātou talo le li i o atu i eilau whamalo longa. Whaongaina whalapo putonga ua whatutuina e tangata. Whaima awala e moli atuai lau mana whamalolo. Mō mātou tangata mawhatia. Mātou talo fo i tai o le nei atu nuu o mātou nopia iai. Iai le nganga pa i o la wafio e mawhutaina ai alatou whai unga. O wale manuia lau tele o tangata. O mātou talo fo i mo mātou atunu i Samoa na lua. Malo tuto tasio Samoa e meise fo i le malo Amerika Samoa e whalangolango mai i nei. Ie iai le nganga pa i o lawo fio i ona taitai. Ia mana lato whai unga i lo fina ngalo lofa. Wale manuia o mātou tangata. If we have but one request, Lord, this morning, it is this, that we are able to discern
Anganga sae afio mai io matoloto nei ye fatu puina ai manatu elelei anganga sae afio mai hilenei tula mafapupulainai oloto pongisa anganga sae Let us pray. We give you our tithes and offerings, and we also give you our time, talent, and treasure, that which we hold dear. Would you receive it, and may it bless this place and the work that Second Samoan is up to in the world. Matu sauina le neise leni mo lau fio le li e, si e talia mai, ma i whaongaina whalau te leina ai lau ngā ruenga i nei. I lo suafa Yesu wa laila mātou te talo. Amen.
Ia le fionga le tua la tātou whaitawina. Tusi fitfilia i le neiva yaso o le tuse Isaia o mta upo e fitu. Tātou whaitau le whaupo sifuru e whapaumai le whaupo sifuru ma leono. Our reading this morning is in your bulletins, Isaiah chapter 7, verses 10 to 16. We'll be reading responsively in the language of the gods. Isaiah fitus furus furuono la dato whaitau whelawhalawhai iai. Wato e whetalai mai le li'i ia a asa o whapea mai. Me whai atu ai leo a asa, o te le whai atu lava, o te le wha ono i le li'i. O le mea le tu uina mai ai e le li'i lava le whaailonga i a te utou. Whaauta e tō le tau pō, whanau mai se tamatane, na te whaingoa fo i a te ia o Emanuelu. Mar whaupus fuluono. Whengainga fōwal evangelia a Mateo, mta aupo mua. Tātou whaitau, whaupus furu valu e whapau mai whaupelus furu lima. Our second reading is from the Gospel of Matthew, the first chapter. We'll be reading responsively verses 18 to 25 in Samoan. Mateo mua whapus furu valu i le whaiunga la tātou whaitau whelawhalawhai iai. Sa whapea o na whanau mai o Yesu Keriso. Sa whawhautane lona tina o Maria ia Iosefa. Wailoa ua tō o ia i le nganga pa ia, au le whatasi i la ua. A mana tunatu o ia i nā mea, whaauta ua whetalai mai i a te ia le angelu o le li'i le miti. Ua whapea mai, Iosefai le atali o Davida, au e te whewhi, i nā au mai i a te oe o Maria la wā, wā ola na tō mai le nganga pa ia lea. Wo o nei mea umai na ia tau nuu ai le fio ngā le li'i le perfeta o whapea mai. Wala Iosefa sa moe, o na whaia le eia e pe o na whai mai ai i a te ia o le angelu o le li'i. Wana au mai lana ava. Yo teimi uma tātou te whaitaua i upo ana fionga pa ia. Tau ina ia whatele ina elo na manuia ia i tātou. O loo whaitau ma whalongolongo i ana fionga.
Tuma watu pe ia te ia lona lava vi inga. E ale tu lava. Ia watu le ao le Talofa i le tatu i kalesia e pe ona masani ai. Fono whapi i le whaftai e pe ona moli natu i le te akono i le teimi ufano. Il tatu i kalesia pe ona masani ai le fionga le te fono ma laulau. Ia Talofa atu fo i lau whainga luenga i sunga i ao. Whaletua te akono. Se o loa ave i tupulanga talavou o le tatu i kalesia. Special word of welcome to our visitors who are joining us from different parts of this country in real life. And it is my prayer that you feel at home, that when you do come to these unfamiliar grounds, that you somehow feel at home. Like we say here at Second Samoan, o le tatou ainga lava le nei. Au no fomo mafo fau I mea o tutupu I le tatou lalolangi I le vaiaso ua mawai. O no manatu lava lea e pese I aise mea o lo fale tonu. As I pay attention to what hits my dashboard and the news reel this week, I realize that there's something amiss. There's something going on amongst us. Whalewelave lena tupu I surungali ile Brentwood. Rob Reiner malona to olua. Atav ayatu I le tala lena ona tato mauti noa I lea e oa I tangata e peise I o lo malu puipuia lo lato no foanga. O lo sawa ia I tutonu le fili. Whalewelave fo ilena tupu mai Seattle I nai tina matutua. Na whano I le afi. Nai lo matutua ua tele tausanga. O nai whailonga whapea tatou te loa ai e pese ia se mea o lo o tupu. Hawai atu fo I le health care, premiums or insurance, nā la alu I lunga I le tausanga lea. Iono tatou I te lava ia e se mea o lo o tupu. Maua fo e tatou tala, I tau o mawhawaiwai inga, o lo whaia pēle tau I le vā Ukraine, ma Lucia. O fui lava ina seini le file mui le va Hamas ma Israel. Halo ia ana I asteni e watu atangata ma te whana istangata. Tele le o maua I tatou I le news. Halo ia le pea lava le mea lea eli e pese I e o le atatou te langona foi, atatou tau atu ini mea le whetaui ma le tatou vaai. Eli lava le winga leo le tangata. We don't have to look that far away to understand this reality, that it's in us. When we confront stuff that we cannot understand, when our desires are not met, when the systems tell us no in so many different ways and in so many different levels, something happens. We are mindful of what is going on amongst us at all the levels. E pe e whapena le tala lena tātou whaitawina I le whengainga tuai, whengainga mōmua. O asa o le tupo I uta, a wawai atu nei ua si I taua mai o lato uso Israelu. O maua fo I tala o le anuti fatasi le malo Israelu ma le malo Suria. O na fefe ai leo asa. O na manatu leo asa po le a ele meo le a o I a te au lo ainga lo tolua. Mind you, o asa o le grandson le tupu o Usia.
So o le winga lava ia o tangata ia e pese i o la lato nafa lea o lato e te ia le nuu. A lea ua wa aia tu nei e pe o le atupu se wha lave tele i a te ia malona malo. Pe o le mea nā leo lo tupu i a tātou, na tātou na nofo lava i Amerika. A iei alo tātou manatu, e iei se mea o lo tupu e leo ta ua mai o tātou ta itai. La tātou te vaai i whaailonga. Si i lunga le tau o le aulo ma le siliva. Walu i lunga le tau o me ai. O le tau fetuli i le tutongi o tangata, ma le tau o le soifuanga, o na tātou i te lava lea e iei le mea e leo ta ua mai e tangata ia. O tātou te itai whilwhilia. Io te manatu na whapena fo i le tupu leo asa. O na whaali la ia o le atua ia i seia lana perifeta, whamai sau e alu i nā asa, e vaai a asa. Ia e alu i lunga i le pito a la vai, i le lepau pito i lunga, e whafta ia i le tupu o le a latu e vaai ia le tū le nā o le a la vai. Alu ma avelo watali o Sarasopa. Iau nau stai e leo i seia, avelo nā tali, whafta ia i a asa. E pei o nai sāsai o le tala lea, o le memo mua e whaiwhai foi o le whaali o le atua i tai whidwhilia o le nuu, a whaali foi le atua i tai ua ia whidwhilia. Mind you, o asa o le tangata na whili e o na tua a o na mātua e wa aia le malo o iuta. Ia o Isaia o le profeta na whili e le tua. Ia o whatausunu i la me e lua o na usitai leo Isaia ma avero nā tali o Sarasopa. O na ole whaftaia i asa. Ma le whiau lava le profeta na ia maua mai le tua. Alwe whai le tupu asa, aua e te ngāo ia, aua e te whewhe, atu mau i le tua, awa atu mau o tou i le tua, e wha atu mawina iuta, malona malo. Si o le message le te tauna whai e kalesia ma alo tu uma lava, lato te maua le wala au mai le nganga o le tua, e whai i tai whidwhilia e tangata. O lea, a o tou tu mau i le tua, o na tu mau leo o tou. So mena tupo resina le tupo suria. O whai atu nei la ia Isaia, io mo io resina o le tupo suria o le malo tele. Ai pau ale me malosi ai le tupu lea o tamaseko. O peka fo e mo i o le tupo Israelu o i tu ainga e to se fulu. E pau ale me malosi ai o le i le tupu leo Samaria. So e pe o nai tosi ni ina na avatu wai el perfeta o Isaia le feau na ia maua mai le tua. Ele ngata i lea, a whamai le perfeta o Isaia ia asa. Toi ono se furu 5 tausanga o na whata whea lo leo le malo Israelu e leto e maua so na tūlanga i le neilarangi. So think about the context of this story that we read in the First Testament. So Asa was the king of Judah. And if you remember your history, the kingdom of Israel was separated into the kingdom of Judah and the kingdom of Israel. Israel contained 10 tribes, and Judah had 2 tribes. So Asa was the king of Judah, and then he heard that the Israelites and the Syrian country were coming together to go against the tribe of Judah. So Asa was very scared. He didn't get any good thoughts.
So God instructed Isaiah the prophet to go tell the king of Judah, Asa, that if he maintains his faith in God, then his kingdom will be sustained as well. Ia, alatu la Isaiah ya Asa. Ia eletal tonua Asa, tonu leisi lea mea e tupu i tupu e mamao ese mai lea tua. Mai whalango lango lo lato malosi i le whitwhilinga tangata. Ese mai nei lo le perfetau Isaiah pe e saulo na malosi mai lea tua. Ia ona whaiatu ro leo Isaiah ya Asa. La me te le te taloa i le tua e a mai se whaailonga. La me te le ai oia i le tua e a mai se sain ina ia e mauti no ai. Le message lea na o sau e a vatu ia te oe e te le otalia. Isaiah said, Asa, why don't you ask God for a sign? I know you don't believe what I'm telling you. But why don't you, in your own personal time, ask God for a sign? Ask God to show you why I'm here. Ask God to show you that God will not abandon you. Yeah, Musu Asa, King Asa refused. Maybe like many of us, he has learned to carry everything by himself. This is the reason why most people don't ask for help, because they know better. They don't want to be rejected. He is used to being strong, not asking for help. After all, he was the king of Judah. Asa did not want to bother God. Funny data point happened this past week. We took Moenu and Nancy to the airport on Thursday. And Moenu, my brother, has some idea of how to negotiate our airport here in Long Beach. And it called for us dropping them over at the rental car place so they can pick up a cart to take their 8 pieces to the terminal. They didn't bother to ask me, so we went along for the process. We went to the car rental place and discovered that the carts that he was referring to is the same carts that you can get at the terminal. And so there is a better and faster way of getting their stuff on. But he was reluctant to ask, is my point. All right, so I wanted to share with you this thing that we fall in, prey to all the time, that we depend so much on what we know, and our apps, and our phones, and our AIs, that we forget to ask God. Ask God for a sign. So here's the point. Ask for help. And even God is willing to take time to help those who ask Him. Tala len tātou whaita wina ina ua fesili le perfecta ia Asa, la me te le fesilia i le tua, la me te le te taloa i le tua, mo se whaailonga. E te mautinoa ina ia utala ia whaiatu ia te oe. Atu mau o tau i le tua e whaatuma wina o tau. Ia whamai Asa le ai, o te le fia fesili i le tua, o la pisi le tua. Ia me mo i lava, e leo ra whātua tua le tupu i le tua, e leo tali tonu i le tua. A tonu e whai mai fo i lava ana tala. Ia le mea ua mautinoa, o loo whalango lango lava i lona malosi. Le isi mta upu tātou te loa aina whaatalitali a Asa i le whasosoani a Asuria, Assyrians. E leo Suria, a o Asuria. Luinga ra tala pena iai lava le plan B a Asa ia.
e ese manei lo le whalangolango i le tua. Ia na whai atu ala i o le perfeta, ia e te le o loto maua lalo e fesili i le tua, mo se whaailonga, a le au mai lava i le tua le whaailonga mo o tou. O le al whaailonga, e tō le tau pō. Whanau mai e ia le tamatane. Whaingoa i a te ia o Emanuelu. O le tua i a i tātou. Pe o le mea nai, e whai alwhina ngalo o le tua. Pe tātou te tari tonu, pe whatutua i a te ia, e whai alavalo na whina ngalo a wā o le definition na nā o le tua. Whiwa la perfeta whai atu i le taita i whalango lango i le tua ma whesili i a te ia mo le whasinonga. E pangā lea whamaile tupu o asa le ai. Ia na whai alawa leo le whina ngalo o le tua. The Lord himself will give you a sign, Isaiah told the king. A young woman will bear a child, and he shall be called Emmanuel, meaning God with us. And that's surprising. It's not an army. It's not money. It's not political power. It's not instant trouble fixing. It's not something that you know would solve your problems. But it's a baby. Which begs the question, why would God send a baby? Why would God answer overwhelming struggle with something so small and vulnerable? And the answer is because baby connotes hope. Baby means life is worth living. A baby means the future has not closed. And a baby means God has not stopped blessing us. Many of us know this very deeply. When a child is born, the word they use is whamanuianga, meaning blessing. Womanuia ia le tina. That's how we refer to babies. It's a declaration that God is still moving amongst us and that God continues to bless us. Po le alawa le vevesi I wheo le lalolangi nei teimi, o loo whanau lava le pepefou I ai tātou. Ia na fast forward la ia, tusi o le whangenga fou na tātou whaitawina. Na whaali e fo I le tua, ina ua whanau Maria o le tau pou. So this is the conundrum, the birth of the baby from a virgin mother. Toe nei o ni nai aso na tātou whamnatuina leo ki risimasi. Le aso na whanau ai ro tātou whaola. O le aso na Emanuelu ai le tua. Ia o le whiau mo I tātou. E whaia pe lava le whinangalo o le tua mo I tātou. Whinangalo fo I oia le manuia o tangata. Pawal tātou me whai o le telitonu ma whatutua. Whamai Isaia le tupo asa a whatutua ma tu mau o tau I le tua. E whatu ma wina o tau. Ia, o le lui le namo I tātou, le tātou I kalesia, e me se fo I lātou o lo whaafonga mai. O si o tātou watu nu ua ua tōro tātou whale ie I le tua malona whinangalo. O le mele nā tātou fia ai ma tātou ngā luluela na ngā luenga. Po alava me tutupu. Po le alava ia me o lo o whengai ma I tātou. E te whea ilo tātou whamoe moe. Ia tātou te litonu pēa o lo o nuti whatasi le tua mai tātou.
God is not finished with our Southern Californian family, and it's good to see Jonathan and his kids. You know, you guys grew up here, you were born here, Calais and Nacy. And I don't know, this is a good sign when you have people coming back to the fold for such a time as this. To me, it gives us hope. And who knows, there's probably a baby born somewhere in our community that's giving our families hope. Yeah, and that is my prayer for us this week. Ia la whangata mai upo mawhawhawina. O le te mile nei ua fitfilia le nei sauninga e whaima. Sauninga e whapaia ina e tofi o le tātou e kalesia. Me leo te wala watu mal whaaloalo ia i latou ua lautou fia. Mo tofi o le tātou e kalesia i le nei tausanga. O le asavalia se su mai matala mai a ao. I lunga nei. Whapaia ia tofi o le tātou e kalesia. Le tātou te whono i le nei lua tausanga o le sunga le tiakono i a lefu pasā. O le su te whono o le tiakono i a Penelope lalo ulu. O le whailotusi o le tiakono i a Miriama, Fatili Malone. Tātou te tupe o le tina i a Fuatino Petaia. Plestene o le Talofa, o le tamaita i a Carissa Malone. O le te pese o le tamaita i a Maina Whaiai. Ia mal plestene o le mawhtanga tina. Whatu o le te akono i a Toi Aso nei Malua Jennings. Peise si tofi ua pau. Yeah. I didn't get that. Ia te tiakono ia Ionatana lalo ulu. Si menga leo ke ofifia mele. Ia okay, ole ai ni si tofi tu atu. Ia la fa ato toina ai o me ia o pena iai. Il suafo Yesu ke riso le ao le kalesia. O te bala awa tuaia i latou o filfilia e to finga whapito le kalesia se isusu mai lunga nei o leo tu i nei. Ai e nisi o loo. To fia e to finga. Susu mai matala mai ao e whaima whaai longa o louta liaina o le tofi ua filfilia ai oe. O i latou nei ua wawai e seina mai le vao tangata. Ua wala awine e le tua ini tofi whapitoa e ngā lulue ai tutonu o lana i kalesia. Le au soe, o se whaaloalo mawalunga le vea matangata e tautua mo le lii malana i kalesia. O le melea o te fesilia tuai. Po ua e sauni e ngalue le tofi ua filfili ai oe, mo le vi inga o le tua ma Yesu Keriso, le ao le kalesia, i e tali mai o le lava. Leo te tele. Pe te folofola atu ea o le a e ngalue lo tofi ma le maoni, ma le ma ele ngā e te tauai, ina ia moli mawina ai le lofa o Keriso. Ia e tali mai o le a o whaia lava e tusa ma le fesoso ni mai o le tua.
Mo I lātou e mawhai se I tutulai le tātou ekalesia. For those who are able, would you please stand? E au fōi ona o fesili atu I a te outou le ekalesia. O outou whaalongo I a lātou folfolanga, e tusa malwala o wina o tātou usonei le tofi o lana ekalesia. Pe tau te fola atu ea, le a outou walo lofa I a I lātou nei, o le a outou whaalo longia la lātou te inga. Ma outou ngā lulue whaatasi ma I lātou, ina ia e vea I tātou ma ekalesia whaamaonia Jesu Keriso. I outou tali mai o le a mātou whaia lava. O le a tātou tatalo, let us pray. Eternal God, you've called these people to serve you in this household of faith and in the world, which you have entrusted to our care and keeping. Send your Holy Spirit on them, that they may serve among us with honor and faithfulness. Help them to be diligent in their duties, that your church may prosper in the mission you place before us. May their example prove worthy for all of us to follow as we are united in Christ's ministry to the glory of your name. Utufia au ona nei le mana o lo wanganga pa ia. Ia miliu o lato mauli whaatasi ma le mauli whaavavau o lawo fio. Lato te whaataunu uina ai o lato tofi e pe ona filifilia I lato iai. Ona keriso walai la matou tatalo. Amening. I le suafo Jesu Keriso ma le ekalesia le second Samoan o te fola atu ai. You are installed. Wa whaapa ieina o tou I o tou tofi ta I to atasi. I o te tuina atu le ao tau matau o le mafutanga. I le nganga whaafutai mo lo tou ofo. Whaafutai maina. Whaafutai tino. Thank you, Millie. Penny. Lefu. Toi. And Risa. Ia pati mai mo tātou taitai. Alala I lalo whaaputonga. La tātou whai ule nei sauninga ele pese, te ina I tātou ele ofe pese, the Master's calling. Listen while you still can hear. Listen while you still can hear. The Master's call. The Master's calling. Bow down while your knees still bend. Bow down while your knees still bend. The Master's call. The Master's calling. I don't walk away from here. I don't wanna walk away from here. Bind me to your side.
bind me to your side. Ia, mo le tātou whaafatai le tātou kalesia, whaamalosi mai le tātou sauninga. Whaafatai whai lau whai pese mo le tapena ina o vi ingo luna malo. Whaafatai atu fo i tātou ofisa, i lātou ofo ina atu lo lātou soifua mo le tua ma lana ngā luenga i le nei fo i tu o le ngā luenga. Whaafatai. Ia i fo niso i tātou o lo te pena. Ia mo pe ala wano e luma. Lau te talo i whaungaina e le tua o tātou tangata au ngā vale. E whalau te le nailona whina ngalo. Nā walatu ia le tātou lotu o le kirisimasi o la whaia i nei le Christmas Eve le tu lae ono. I le po le so lulu. E whapena fo i le New Year's Eve service e whai i le aso tos futasi o masina le tulai ono. Ia peo na mea nā o fia whaasisi lei nātu. O tātou whaatasi fo i ma tātou whanau. Ni fo i baita o le kirisimasi tauna ia maua ia se malosi. Te me whailoa ia i ma ainga. Ia la tātou whai o nei sauninga i le te talo. Let us pray. We have come to the end of our worship. We've seen a group of people offering their lives to you in certain roles, and we are emboldened. We ask that you give them the spirit of discernment, that they depend on you wholeheartedly for direction,
and that through prayer, fasting, and meditation, they're able to discern your will for their role at Second Samoan. As we go out now into the world, would you give us the boldness, the courage, the insights to take what we have learned today and apply it in the world this week. O mātou o le si ui o le tapo inga, mātou whapa ia ina fo I tofi o le kalesia, mo le nei lua tausanga o le asoso. O le mātou te talo le li ia velea ma whaailonga, mātou te mautino ai o lo I nei la wofio, mai te Emanuelu whaatasi ma I lātou e whaatutua ia te oe. O le mātou tu ua, ia tumo mai o mātou lunga le lofa tuna o tele o Iesu Kiriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le atua le tamaa. I le man mawhtanga le motusia malawanganga pa ia. Ia I mātou lea malau whanau whaatutua I le lolangi au au. Nei se ia o I le whapavau lava. Bye.